capek mak tinggal poe nyusuhan. Neng mah yang gerak kawin, tapi kawin aja orang kaya. Neng Angel, Naon sih ya? maniglis pisan. Alah modus. Sumpah neng, mabogok kan neng. Telepel, nya miskin, nya goreng, nya gendut, ompong deh. Gegabah dia ngomong gerbay dia kowe. Terus dia mabur ke ditu. Kan dia kowe yang dipelet. Ini mari garila. Ay naon siya ka diyo. Harap minta tulong ba? Minta tulong naon dia? Minta pelet ba? Pelet naon? Pelet lauk? Pelet embe? Apa pelet parawan? Pelet parawan ba? Kuring arek melet si Angel. Oh, bisa diatur. Hatur nuhun ba? Buah jeruk, buah dalima. Cakep. Hah? Lain pantun, anjir. Ieu mah mantra. Maaf ba? Yo, pelet na. Hakan ku dianya sapoe 3 kali. Tapi kudu dahar heulan. Dia bising mabok. Di pelet atau obat puskesmas ba? Terus be, turutkeun perintah Embah. Oke, siap bah. Tapi kumaneh kudu ngadoa ka Allah. Kudu salat, kudu ngaji. Sebab urang mah ngeun bisa nyareat. Gusti Allah anu ngabulkeun mah. Anjay, dukun soleh. Iya dong, kesombong. Ya bah, bayar nak. Hatur nuhun, Cai. Lumayan, jangan beli cimol. Angel. Kencan yuk. Ayo, ih ganteng banget. Iya dong. Jadi yang nyubit. Yo. 2 3. Ini mari galilra. Eta. Tah siapa Pelet parawan bah. Pelet parawan bah. Kuring arek mele. Anjir, kuring arek mele. 3. Pelet parawan bah. Kuring arek mele si Angel. Angel 3. Yo, hakan nyangke. Siap. 1. Siap. 1